Ni onjoria magana matandatu aria marari na biacara nyumba-ini ya Sunbeam barabara-ini ya Mfangano macokanĩrĩire kũmanĩrĩria kumana na hathara nene iria maratũngirio thutha wa biacara ciao gũtuĩka mũhu thutha wa nyũmba ĩno kũmundio mwaki. Jane Zawadi, umwe wa onjoria ya oigĩte igeria rĩao rĩa kũng'ethanĩra na ekinaĩ arĩa maboraga nduka ciao nĩ rĩaringire ihiga. Kila mtu anajua nani ako kwa building, tukaanza kugonga milango kwa kila mtu, tunamwambia tokeni, moto iko ground floor, tokeni, moto iko ground floor. So wenye waliweza waliteremka, tukaendelea kupanda juu tukiita watu. Unfortunately kuna wenye tulikuwa manao huko juu, tukaanza kutoka tukiruka from that side. Na tukiruka, unfortunately one of us alivunjika vibaya, alikimbizwa hospitali akaaga kwa njia. Na thutha wa gũbora na kũmundia mwaki nyũmba ĩno, onjoria amwe marerĩkana kũhĩra gũkũ. Yesterday wakatoa mwili moja ya one of us mwenye alikuwa amekwama, fundi alikuwa amekwama, and their still bodies trapped inside. Na kitu inatuuma zaidi, we pleaded with them watu wache tutoke waibe, wakakataa. Amwe a onjoria arĩa magĩte na marutaga wĩra gũkũ nĩ Pantaleo Munai kuma bũrũri wa Tanzania, mũrũ wa nyina Mũciri Munai agĩtarĩria kĩgirĩko kĩao. Tuna hofu labda alikwama huku ndani kwa sababu tumeshamwangalia Kenyatta, tukamwangalia Mama Lucy, leo tumetuma timu nyingine imeenda huko City Mortuary, ndio wako huko sasa hivi wanajaribu kupambana. Tujapata majibu yoyote. Ombi letu kwa serikali tulikuwa tunaomba kama wanaweza tusaidia na wale mbwa wa kunusa watujaribu kutuangalilia hapa ndani. Lakini tunajua yuko hapa ndani ya kutoka. Onjoria aya moigĩte ona thengia wa hathara na ikuũ gũtirĩ ũteithio o wothe maiyũkĩtie. No rescue team came for us. Do we still have a government? Sisi ndo tuliwa vote. Onjoria angĩ maratara hathara nĩ ene nduka ĩno ya nguo njerũ barabara-inĩ ya Kimathi. Mbica ici cia CCTV cikĩonania ũrĩa ekinaĩ maragayanaga mĩthemba ĩtiganĩte ya nguo. Thutha wa thikũ igĩrĩ cia hathara, mĩhang'o mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩ cokereirie onjoria na aikari makĩonania marakara nĩ njĩra ĩrĩa bũrũri ũgereire. Hapa hivi sahii kuna kuanga very busy, clients wanakuwa wengi, lakini sahii hakuna kazi, watu bado wamestuka, kuna tension, so unapata hii mambo imekuwa mbaya. So I'm so much disappointed with this government. Actually, personally, I don't think I'll ever vote again. Maya magĩthiaga na mbere endia a mask ũmũthĩ kahũa kao kauma keru. Gazi ilipigwa jana imechafua hewa mbaya sana. Kubaya sana, sasa mtu anachemua tu. Sasa hivi yenye kuna tiaga suku bado inatu affect, inatusumbua kweli. Waambie waache mchezo. Tiga mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, mĩhang'o ya oro mũthenya nĩ cokereirie kaunti-inĩ cia Gĩcũa-inĩ, Nakuru oro ũndũ ũmwe na Kajiado kũrĩa kũrarĩ na ngahĩha. Na maandamano ya jana yalikuwa sio yale ya juzi, kwa sababu ya juzi yalikuwa ni mazuri, lakini ya jana iliingiliwa na tuseme ni waizi, kwa sababu walitusababisha mpaka tukafunga. Jeshi kusaidia na polisi kwa sababu ya usalama, mimi naona ni vizuri, sababu kulingana na venye tuliona siku ya Jumanne, wale askari walizidiwa na wale jamaa paka wakaingia parliament, ambapo inaonekana kwamba usalama wa nchi ulikuwa katika hatarini. Thutha wa ikuũ, nguraro na wanangi mũnene wa indo, rĩu aikari na onjoria a Nairobi marĩ na wagagu atĩ mĩrũrũngano yahota gũcokereria. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.